Siana hii thea wasisia ula wabikia kuisomethia omonthi usitose kwangelekanio. President Uhuru Kenyatta ni president wa nthi yetu ya Kenya, ti president wa mukonyo wa Mbaa Kenyatta. Keka president Uhuru Kenyatta ni wa mukonyo wa Mbaa Kenyatta guoka usumbi wake kana utongoi wake ndetha atongwese families, lakini yu atongwese ndionde ya Kenya. Wona ni wakana wasomethia mwana kila watwika itina wa kumusomethia. Ketha mwana waku ni watwika engineer, either engineer wa nthi ya Kenya. Ketha ni watwika ndagitali, either wa ndagitali wa andu ma nthi ya Kenya. Ketha ni watwika mwalimu, either wa mwalimu wa andu ma nthi ya Kenya. Ketha ni watwika pastor, atwika pastor wa andu ma nthi ya Kenya. Nena atwika pastor wotabasia kiveti jake ndeto na ciana ciake ndeto ira wathie kanisani atabasia ikomano yusuite. Kwa kiwiyoni cha umuthi kindu kila cha maana tunenea ni utie wa kisomo. Nienda umuthi usumu si wonthe umbithukisi kiwiyoni cha umuthi amane kila wailite ni utie mwana wake cha maana duniani ote na ngali mabuloti mamilioni mailovia makambuni kila cha maana vyo ni kisomo. Ukatia mwana waku uthui mwingi vyo onate musomu witha winu wa mana itina wa miaka ili tatu ina autumia ukathela